Ithuba selibingelele igama ulindo kuhle usibongiseni ngowakhumalo MC Dr Life all the way from kwaNongoma nina besilo ke ngithanda nje ukunibingelela nginamukele kwenzeka podcast njengoba nazi ukuthi ke Shaka Ilembe season 2 is out nina besilo siyathokoza siyasijabulisa lokho kusenza ukuthi umoya wethu uthokomale sizwe sasiningizema Africa noma singesinye sesizwe samanguni kuyasijabulisa lokho namhlanje ke sibhedle one and only ubaba ujele nawe uzosithi fahla ngolusuku namhlanje ukubungaza kulolu suku luhle kangaka baba bingelele sikwamukele kwenzeka podcast. Yebo ngiyabonga kakhulu Mntungwa. Ukungi hosta nje la. Ngibe khona la. Sizobungaza impilo yelembe. Yes. Uyabona uma kukhulunywa ngesizwe samaZulu kuthiwa the mighty Zulu nation. Ngenxa kaShaka, ngenxa yelembe. Umlilwane. Uzalwa intombi yakwamhlongo Nandi. Yes. Ukhule kanzima uShaka. Ngoba uyabona enguka la izalwa khona unina ngesikhathi unina ekhulelwe akubanga kuhle kubo kwakuyihlazo ukukhulelwa komuntu wesifazane omncane engakashadi wagcina uShaka Ilembe kwakuthiwa umlilwane ngaleso sikhathi esehamba seya koGediyane kwaQwabe ehamba nonina behlala khona wagcina kodwa isikhathi esiningi sesuspenda kwamthetho ngoba ubuthwe kwamthetho wabuthwa waba yileli butho kuthiwa umbelebele kodwa umbelebele ube ikhomanda yebutho elidala kunayo iziqwe enama military skills esabekayo ngoba ngesikhathi ethatha ubukhosi kwaZulu angithi kuthiwa uma kuhlambiselwa kuthiwa wazalwa mhlambe around about 1785 and then 1815 uyise usenza ngakhona wakhothama enkosi kwaZulu wafika kuShaka ke laphana efika esenza ukuthi uyisa akasekho wafike wabulala uSigujana uSigujana wayezalwa uBhibhi intombi yakwaNtuli kwakuyena inkosana akasenza ngakhona kwakufanele yasemshadweni ngoba uShaka yena Ilembe watholakala ngendlela atholakala ngayo out of wedlock so sibona Ilembe libumba lesi sizwe lesi esikhulu kangaka ngoba uthi uSolwazi uMathenjwa uma ufuna ukubona impilo yomuntu nenkosi olandela ibongo Ilembe kuthiwa Ilembe leqamanya amalembe ukukhalipha Ilembe igeja ngesizulu yebo kushuthi ke leli geja lalikhaliphile kunamanye amageja silibona Ilembe la libumba izizwe angithi kwakunama clans nama tribes he created the mighty Zulu nation by merging uniting all those tribes and clans. Yes. Kwaba ne-order out of disorder. Kukhona abambo wabathatha wabafaka kukhona amantungu wathatha wafaka la kukhona amaculo wathatha wafaka la kukhona amabhele wathatha wafaka la amazwide yebo kodwa yale amazwide ke yenye ke seceleni ngoba zadudulana ke lapho zadudulana empini ngoba yaqala umhlathuzo azaphelele waqoqi 1818 Ilembe lisathe ayismini of 1818 no hayi lapho hayi unyaka zadudulana ngoba Ilembe lathatha ingane yamakhosikazi nenkomo ukufaka ehlathini lasenkandla kwaqashwa khona ngithi lasenkandla la kwaShezi yena noDlaba umvakele salodlaba emachubeni babe zalwa intombi zakwamhlongo izaselangeni enguka so wayazi ukuthi uma esebenzisa ihlathi lasenkandla njengenqaba usendaweni esafe ngoba cousin brother yakhe umvakele ezalodlaba so Ilembe labumba lesi sizwe ke lesi ekwathi ekhothameni kwalilembe 1828 saqhubeka saba isizwe esikhulu ukuba khona kwesizwe samaZulu kuze kudraw attention internationally kwakuyi Battle of Isandlwana centuries after Shaka adlule emhlabeni ngoba ama military skills ayewashiye kuma regiments aye from generation to generation yabo ngoba ilento le kwakuyimpondo zenkomo left wing right wing ne chest ama veterans kwakuyi chest lezi zimkantsha ubomvu empini lezi egijima kakhulu nalezi amabutho asemancane ama regiments asemancane so into eyenzeka ukuthi useBenjamin Disraeli after the Battle of Sandlwane because the British were defeated for the first time outside Europe what is the Zulu people are so remarkable they defeat our generals they mark an end
to the mighty dynasty. Angithi uNapoleon France Imperial wayesebulewe enondweni enquthu. Yes. What they convert our bishops. What a mighty Zulu nation. So ifagugu into esayishelwa yilembe ileyo ke. Mlando unothile umuhlezi eduze kababutshele ke ilento oyifundayo kunento engijabulisayo nokufunda nje ukwazi ukuthi bengihlezi ngiyibuza ilembe engabe kukhulunywa cha igeja hayi ke ngijabulile namhlanje khona ngifundile kuloku kwambulelwa kokubungazwa kwa season 2 shaka ilembe nami kukhona kungifundisa khona baba ithini nginjabulo kodwa njengethina sizwe samaZulu sikuphi ke uma kubungazwa umhlaba wonke yazi ngibone kuvalwa uTikTok kuvalwa uFacebook kuvalwa imisakazo ngenxa ka season 2 sisizwe samaZulu sikuphi maselanga ngempela sijabula kakhulu ngelelifa esalishelwa yilembe into enguna phakathi kuthiwa uma wenze kahle emhlabeni kophela iminyaka eyikhulu nani nokuhlala ukukhulunywa ngawo ifa leli esilishelwe yilembe yazi I was in the United States ngo 2000 khona nje ngofunda khona eAtlanta eGeorgia umuthi nje umZulu abafuni ukuhlukana nawe yabona magnetic yabo njengoma ibuthe yabo ife salishelwa yilembe ke lelo yabona iorder idiscipline irespect ukusithanda nobukhawa nina besilo namhlanje ke sila ubuciko soul food sekhona sibonga sithiwe icafe ke la sibusa kakhulu sisazobusa sinangaphakathi usuphumile usuthe ukushare okumbalwa wabanika ukudla kwendlebe sibonga kakhulu babujele sikwenzeke ke siyafisa ukuthi usivakashele nathi e-studio sihlele uhlelo uthe sisazolixoxa ke ukuthi ke siwukhe lo mlando ngoba umlando ubalekile kuthiwa ngekuwa umungazi la usuka khona akulula ukwazi la uyakhona khona usho njalo uZahara ingoma ke le ingoma kaZahara yabo uthi zazi zithande ziqhenye yabona now nina besilo asibonga kakhulu ningizimu Afrika sawuqhubeka kube njalo sokulethela nje abantu abathandayo nabathandwayo nabazosinika ke umlando nabasivakashele ke la ubuciko soul food cafe angithi mina ngwale wanongoma ufuna ngilandeleleni samagama okulandelana wawo siyathokoza nebesilo dankie ngiphethe lapha uMike Makhosini bafethu angifuni ukunimoshela ke noma ngindlela isikhathi senu sithi #shaka ilembe season 2 Mike mntaka baba khamba kahle kahle dala kuyaphileka wena wesilo ngithi mina usushaya umusic osezingeni eliphezulu ngaphakathi uthi wena hayi Khumalo bengisatesta nje iMike ukuthi mangingele lapha kukhona into engizokwenza phela bekusasuza izintula ngithi uyabona kumele ukuthi uphebeza izintula asikasebenzi bekusakuphebeza izintula yamvambo lazo ngane kwethu lukhulu usuku lanamhlanje kulisonto mntaka baba kukhishwa useason 2 ongicanti kuumlando kuthina sizwe samaZulu ngoba iningizimu Afrika yonke ibhekile umhlaba wonke ubhekile ngeke ngakhuluma nobabujele la ekhuluma kamnandi esivezela umlando ngobaba uShaka ilembe mfowethu sikhuluma nathi njengamanje inkosi yethu ikhona iyabusa uthini wena njobula sibunguza lelo suku lethu boti angingakusho mina ugodwa ukuthi singabe nguni singabangoni sinethubene lihle kakhulu ukuthi kube khona umlando wethu wakithi oqoshwayo ngalendlela oqoshwe ngayo and futhi kuhle ngoba isizwe sikantu bese siqala selahleke endleleni uyabona so lokhu kwafika kwayisambulo nakuyintsha namhlanje sebeyazi ukuthi kunento ekuthiwa ukunomuntu ekuthiwa uShaka kunohambo la kwaZulu yabo lento eyisefundo izimfundiso kahle so ngisho ukuthi ngijabule kakhulu ukuthi siyaphuma futhi season 2 umsebenzi muhle kakhulu umsebenzi wenziwa abafowethu muhle nje kakhulu ukubuza nje mntaka baba ukuthi yini omele siyifunde njengesizwe samaZulu njengoba sibhekeneke nento umhlaba wonke usibhekile kuyini lefuna siyifunde yini lefuna sivuseleke kuyona njengesizwe samaZulu ngoba kubuye ngathi sisizwe sezinye zezizwe esikhethiwe webhodi thina saba isizwe esaphiwa umoya saba isizwe esaphiwa lento abayibiza ukuthi spirituality ngesingisi yabo ngingathanda ukugxila kakhulu esilungwini ngoba kusilulimi lethu yabo so saba isizwe esinjalo so uma ngokuhamba kwesikhathi baqala kancane abantu bashintsha balahlekelwa into yasekhaya yabona uma usukhohlwa ukuthi wena usuka kwaNtuthu
lapho kusuke usuphela kahle kahle yabo uma usukwazi ukuthi mawufika ekhaya makushisa impepho isiyakhwehlelisa manje intuthu kukhona inkinga lapho yabo so engisho ukuthi ngathi ngakuthi nje mfethu ukuthi singabe ngoni sibonga kakhulu ukuthi kube khona into kanje ezokwazi ukuthi isichaze kabanzi thina ngoba abantu abaningi bazi ukuthi uma umZulu uyibhinqa uyasangana ekhanda ushaya abantu yabo kanti le ikhuluma ngesintu sethu thina abengoni ukuthi okay umlando suka la uye la Mike Makhosini mfethu asithola umculo wakho ngaphakathi siphinde sixoxe sikwenze wenzeke siyokujabulela ukuhlala nawe kuningi esingakufunda kuwena wena Wesilo thokoza kakhulu siyathokoza Ningizimu Afrika ziyakhala ingoma emva kwenye ngiyakuthintela nje ngiyanimingelela kusenjalo nje ingoma emva kwenye namhlanje ke siyazi bafethu sibungaza ke usuku olukhulu la khona sibungaza Shaka Ilembe season 2 akukho kunye singamaZulu siyazigqaja sizwe samaZulu sivuseleka kule yanto yethu yesintu yakwantu kodwa njengamanje la eceleni kwami ngiphethe inkosi umhlongo Njomane kaMgabhi sikubingelele sikwamukele kuyikwenze wenzeke sikubingelele futhi eNanda la sibungaza khona lolu suku olukhulu kangaka Shaka Ilembe season 2 wena Wesilo. Ngiyathokoza kakhulu ukuba phakathi kwale ndawo lapha eNanda. Sikhuluma ngento ke ebalekile Shaka Ilembe season 2. Esikholelwa ukuthi ke uzoba muhle kakhulu njengoba uqhubeke kulokho esakubona ku season 1. Wena Wesilo masibheka kuyinto enkulu kakhulu esizweni sakithi samaZulu usibeke balazweni injabulo ithini kuthina amaZulu makunje inkulu okuqala okuhle izinto enjenganasi le story iShaka Ilembe sivuselela umlando wethu iqiniso ke lithi abantu bakithi abamnyama kufanele sibuyele emuva siyovuselela impande zethu siyovuselela umlando sinenkolelo enkulu ukuthi lo mdlalo uzobakhumbuza abantu lokho siyaqonda ukuthi umdlalo yona documentary kodwa umdlalo sinikeza ithuba lokuthi sikwazi ukuxoxa ngezihloko zomlando ukukwazi ukubukisana ngezihloko zomlando ngakho ke sikholelwa ukuthi abantu bakithi bazowuthokozela sitholelwa ukuthi abantu bakithi uzobagqugquzela ekuthenini ake beyifune nabo bayiqaje ngobuhle njengoba kuvela ibonge eziningi lapha ya nezizwe eziningi esizokwazi ukubuyela emumva ke manje sibone ukuthi within isizwe samaZulu kahle kahle kunezizwe eziningi kangakanani nobukhosi obuningi kangakanani mhlawumbe ubunye sebalimala okufanele ngabe mhlawumbe siyabuyisa ngoba ubukhosi buumongo weidentity noma ubuntu ukuthi umuntu uba buumsamo wakhe kahle kahle iqiniso lihle masibheka la kwaZulu ulimi lethu ngilibuka lushabalala lungazinzi uma kuqhamuka imidlalo enjengalena iyona engicabanga ukuthi kumele sivuselele ngoba lapha awusizwe isilungu kuloya mdlalo kulonyaka wezinkulungwane ezimbili namashumi 25 2025 kuyasijabulisa ukuthi kulesi sikhathi sesihanjiwe kukhona ulimi lethu nje kuphela oluqondile kodwa thina ke kuhlaleni selishintshile ulimi senze njani ukubuyekeza lolu limi lethu lakwantu ulimi lethu lesiZulu ukhuluma into ebalekile ulimi lusho ukuthi umuntu uba liyamkhumbuza ukuthi umuntu uba lumenza kwazi ukuxhumana nalabo abahambe ngaphambili kwakhe uqinisileke sinenkinga siyisizwe yokulahleka kolimi siyakuthokozela ukuthi abakwaBhom bakubone kubalekile ukuthi lo mdlalo uzame ukubuyela kulokho kwakukhulunywa ndulo siyaqonda bengeke mhlambe bakwazi ukubuyisa zonke izilimi ezazikhona ngoba sinthina abantu abamnyama kufanele sizicabange kabusha sizicinge sizifune so bese siyakwazi ukuthi sibuyele ezilimini zethu zokudabuka kwethu lokho akusihlukanisi lokho kusenza sikwazi ukuyiqhenya sikwazi ukuxhumana nempande zethu nemvelo yethu uqobo ngiyathokoza Nkosi yesizwe awuhamba wedwa asingamvaleli ngaphandle uhamba nobani Nkosi yami ngihamba nomfowethu umnawe wami inkosi yakwethu ngoba ubukhosi bakwethu elangeni babu broad usihlalo engisibhekile esenkosi yamakhosi uMbhengi kwakunamakhosi ke elangeni lo engihamba naye ke umfowethu uNcazonke wesibili inqaba yabahlongo
ungokabonkosi kaMandla kayise kaQiyana kaMatshana kaNxazonke oqala kaMbhengu oqala kaMhlongo kaNqeshe kaSililo elangeni endlini yakwaNtsholo ekuthiwa uNtsholontsholo isolo Mthakathi. Awu Nkosi yami okukodwa nje ukubili siyajabula. Amen mkhulu. Siyathokoza kakhulu ukuba phakathi kwalomcimbi omhle kangaka okhuluma ngamasiko ethu ngovuselela yonke into inhlalo yethu ibonise nabancane ukuthi cha thina besiphila kanjani umdlalo omhle kakhulu esinesifisa ukuthi ungaqhubeka njalo uhlala uvela umabona kude nakuzo zonke indawo. Siyabonga noSilo. Thina besilo onjomane kaMgabhi sibonga kakhulu uNkulunkulu njani ngcine enithokozele into yethu yakithi kwaZulu. Siyathokoza. Ningizimu Afrika kunjalo nje ingoma emva kweni number 1. Nabesilo ngiyanibingelela igama uLindo Kuhle ngwakhumalwa kwanongoma ehlala Nkosi lokamdlombane evukudla amadoda endlondlo noPhaphekana kaMenzi ndamnto wenza sengathi yakhala uyalila ukuthi igolo kaJama lichithekile lichithwe ingqolo endala ngiyakithi umalandela imbenambene ngabhusha obukhala inkulu inkaba ifuna ukungena ejokeni ube nesibindi ibuthelisi hayi angingaqedi ngiphethe wakwethu lana ngiphethe weSilo bafethu njengoba sazi ukuthi sithi #ShakaIlembe season 2 2025 ziyakhala nina besilo umhlaba wonke ubhekile wonke umuntu uvuselelekile uma umZulu ubona into yakini igcwele umhlaba wonke asibingelele omunye wabafowethu othe wabamba iqhaza ovelele kule cast yaka season 2 asithatha sibeke yakwethu ke angichemile nina besilo ngikhuluma neyakwethu mashobana sikubingelele. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila Tonto njani wena? Hayi sikhona mfowethu sikhona. Mfowethu uqophekile umlando intsha yonke ibhekile iningizimu Afrika yonke ibhekile season 2 nisiphatheleni iningizimu Afrika niyiphatheleni iningizimu Afrika mfowethu. Mfowethu ake siqale la sithi useason 1 wenza kahle kakhulu okusho kona ke ukuthi useason 2 kumele uzame ukuthi udlule lento eyenzeka kuseason 1. Into engatshela abantu yona ukuthi kuseason 2 akulingiswa kuyafiwa. Ikhona lizobe livela lapha mfowethu liyamangaza. Nendlela eshuthwe ngayo yinhle kakhulu mfowethu sobona nabantu abasha abazoveza namakhono abo ake ngithi nje kusha kodwa okuzovela manje. Tonda kukhulu esikulindele nathi sisizwe esifisa ukukubona kodwa kunento engihluphayo siyintsha yakithi kwaZulu uyabona ukuthi ulimi lethu luya ngokuya luyafiphala kulokhu nisithembisani kuningi esokufunda ngoba maningi amagama masibuka imidlalo kanjena esuke sifisa ukwathola nokwazi. Into engaqala ngayo mfowethu ukuthi ngoba lo shaka lo esiubonayo ukhulunywa ngesiZulu okusho kona ukuthi already lapho sesiyafundisa. Into efanele bayazi abantu ukuthi ngoba kuwoqala wesiZulu lo shaka uzoqopha umlando. Futhi ke uzofundisa ngoba usho nawe mfowethu ukuthi khona amagama lapha amasha afundwa abantu. Lokho ke kusaqhubeka naloko ukuthi umlando wakwaZulu uyohlezi ukhona okunaloko futhi uyokhula kakhulu kunaqala. Nina besilo sishaya amanqaphunqaphu sibonga kakhulu ukuthi ke nibe ingcenye ukubakhuthaza nje mfowethu ukuthi bayibuke bayijabulele mfowethu singakuthozela kakhulu lokho bababukeli bakhona. Hayi mfowethu njalo ngisukela namhlanje mhla ka15 kusho ukuthi ke njalo ngesonto sesiyahlangana ngo8 kuMzansi Magic la sobuka khona ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. Mashobana angakuvaleli ngaphandle sikwazi ngobani lapha ngaphakathi. Lapha kushaka ke ngizongazi ngongcoboka imina ke umkhuzi wempi walo ibutho lalapha kaNobamba. Hayi wena weSilo asiphuthume khona siyathokoza siyathobeka wena weSilo mashobana bheja sengoma unwadla umuntu iminyaka endaba siyathokoza. #kwenzeka podcast silive bafethi senanda siyabungaza singamaZulu noma sisizwe sakwaZulu sijabule kakhulu nina besilo inhliziyo yethu ivulekile ibuka umhlaba wonke aze ngajabula xolani ndaba baba asikubingelele kuleli uhlelo oluyisispecial nizosethulela into enkulu kangaka eningizimu Afrika asikubingelele sikwamukele kwenzeka podcast. Sabona bhuti ngiyabonga ukwamukeleka igama ngokuxolani ngakho wesibongo ngitabuka phansi futhi ebusini kogcilima uphathwa oDelicious ngiyabonga mfowethu. Kanti yemadoda yazi kujabulisa kabi ukubona kuhlanganiswa izizwe ngezizwe athi nangiqhama waNongoma qhama ngabe ePort Shepstone futhi sindawonye manje. Hawu sindawonye isinto eyodwa mfowethu. Wena weSilo lukhulu usuku mhla ka15 namhlanje kwethulwa kwa season 2 ShakaIlembe qophekile umlando eningizimu Afrika umhlaba wonke ubhekile nina njengabantu ade nikhona niusebenza lo msebenzi nizizwa kanjani masivula amehlo ngalolu hlobo.
Wabhuti mina ngijabule kakhulu njengo ukufunda nje. Ngoba singe isikhathi uyathola ukuthi uyi-cast member noma mhlawumbe uyingxenye nawe ufike ufunde. Ngifundile and ngithemba nokuthi abantu ababukeli bazofunda ngalendlela engifunde ngayo nami. Ngingakona ukufunda mhlawumbe ngokomlando kuphela ukufunda nangwesiZulu. Ukukhuluma isiZulu webhuti kuyinkinga ngenxa yokuthi mhlawumbe sinokukhuluma kakhulu ulimi lesigodi. Uthola ukuthi isiZulu sethu safana. Cha ngifunde kakhulu ngithemba ukuthi nabantu mhlawumbe bazofunda. Yazi bese sokubuza ukuthi kuye kuthiwa khona ilimi zegodi. Mina ngiqhama ngapha ngoma thola sengikhuluma into ngikhuluma ngapha Phoshe Epstein futhi kakhulukazi ke mawusemngceleni komzimkhulu ulimi ulibelikheshane kakhulu la. Hey mina ngibe nenkinga kakhulu kodwa ke ngifundile njengoba ngisho ukuthi ngakithi siyomo. Manje ngapha ziyakhala ngapha kwela. Ziyakhala webhuti ngoba manje yabona njani bangakithi bangangizwa ngikhuluma kanje. Abathuka inkosi impela bayathuka nje kodwa ukufunda nokwamukela nje ukuthi mfethu ilimi lesigodi alifani ubese uyamukela lolu otshelwa lona mhlawumbe lelo khonjiswa lona ukuthi mhlawumbe leyindlela ubese uyafunda kanjalo nje. Sengivala noSilo ngifuna makubheka kuye kuthiwe yazi la usuka khona ukwazi ukuze uzokwazi la uya khona. Njengoba usho sikhuleka kakhulu noma sesifundise kakhulu ngolimi lasentshonalanga lolu lwesilungu njalo njalo. So ke kuthini okwakho ukuphawula entsheni yakithi ukuthi ibuko lomdlalo ikhuthalo ubuka lomdlalo ngoba maningi amagama hayi ngoba emasha kodwa kwamagama amadala angasasetshenziswa okusho ukuthi ulimi lethu silibona lishabalala lo mdlalo siwuthatha njengomdlalo ozovuselela ulimi lakithi lwesintu lwesiZulu. Webhuti ke ngithi mina ufunda uzufe. Kunjalo. Yeah. Kwesinye isikhathi uyayifunda into uzitshela ukuthi uyayazi. Yeah, iyonto ezokwenzeka nje webhuti ukuthi intsha isikakhulukazi izofunda isiZulu mayibukela lo mdlalo hayi ngoba nako mhlawumbe isiZulu ayisazi izofunda ulimi oluqoqekile lesiZulu mhlawumbe babone ukuthi khona amagama abangawasebenzisa kuyohlanganiswa ongwaqa nonkamisa lapha kube mnandi kube nje nempambo uyokwenza Uyokwenzisa. Yeah. Ngiyakuthola mina. Yeah, kunjalo nje. Ndababa udlala yiphi ke indawo lapha? Mina ngidlala undlela kaSompisi. Untulo uShaka wathi season 1 nabasothulini. Yeah, yimi ke undlela kaSompisi. Undlela kaSompisi unomlando omkhulu eKwaZulu. Ngicabanga ukuthi ngithole ijoka elikhulu efana nozakwethu ngoba ngicabanga ukuthi zonke izibongo zibalekile. Kodwa sengikhuluma ngalesi sami cha ngithola ijoka elikhulu and kuyintokozo ukuthi ngibe ingxenye lomdlalo ukuthi mhlambe ngigcine sengithwele isibongo esikhulu kangaka kwaZulu. Yeah, ngisihlonipha kakhulu ngifunde elikhulu futhi kusona ngithemba ukuthi ngiyenzele justice ngithemba nokuthi abantu bazothokozela mayebona ubuqhawe bandlela kaSompisi ngoba cha uyiqhawe khona. Ayi mfowethu angabe ngisamosha lutho ukubeke konke mfowethu sithembe nje ababukeli bazoyithokozela njengoba nani nithokozele niyisebenza. Hayi ukubonga mina futhi. Wena weSilo siyathobeka kakhulu. Siyabonga futhi. Wena weSilo siyathokoza. Ningizimu Afrika asikubiyele sikwamukele ingoma emva kwenye #sithi ke ishaka ilembe season 2 ziyakhala ngiphethe ke wasebukhosini sithi bu wena weSilo sikubingelele. Mntaka baba ngiyabingelela nami nakubalandeli bohlelo lakhe ufanele okaZulu ke lo akuyena uZulu noma imuphi uZulu nje wezizukulwane sakhe uqobo iSilo umpande. Yes. Wena weSilo qophe kumlando eningizimu Afrika umhlaba wonke usibhekile uyasibuka uthi njo amehlo shaka ilembe season 2. Shaka ilembe season 2 ade abantu belindile isifikile. Hayi Niqalelekile. Hayi kwamina nje amazwi amaningi anginawo ngoba umsebenzi owenziwe lapha bhodi ngabe ngiqamba manga abantu bakhipha ikhono labo lokugcina. Nanokuthi ngikuthanda kakhulu ngalolu ishaka ilembe ukuthi sithola ukudlala umdlalo ngaphambi kokuthi uShaka azazalwe ngoba phela mesikhumbula ku season 1 uShaka siqala la khona engakazalwa khona uShaka azazalwa kakhulu simbona uShaka umfana ukutheni ke kuhambo lwakhe uShaka lasikhombisa lokuthi kungani uShaka lo muntu oyena noma baningi abantu abanamasaba ukuthi uShaka wayemuntu okanjani kodwa ekutheni singazi ukuthi ezebe lo muntu noma nendlela abampenda ngayo ufike kanjani ekuthena lo muntu unkuliso yakhe ubephatheke kanjani nezinqumo wagcina ezithatha eseyisilo kwayena ziholele ekutheni indlela akhule ngayo nanokuthi ena wayekholele ekutheni amathonga nabadala bebevele bemdalele ukuthi kubo yena uzohlala ehlalweni. Mntaka kukhulu kuningi esingakukhuluma kodwa ubheka ngiyalalela usisi nomzamo ku Khosi FM ethi usenamaskazi ka season 1 kanti nithiwa nenzani labantu
yabo ishaka ilembe bhuti wami ngifuna uqamba amanga uhlelo olomoya kakhulu futhi ngoba nathi kuyenzeka njengozwa kwethu oza kwethu mesisebenza ndawonye siyazana ngaphandle komsebenzi mehlenge yamazi ukuthi hey ulungani mabasi umuntu kanje uxulani kho umuntu kanje kodwa uma simbona esegqoke le character la idlalayo umuntu umbona ukuthi ayi lana angisadlali ke nolungani lapha sengidlala angazi ukuthi ubani noma mhlambe umnikazi wendaba usevele wayifikela namathuba ufuna ukuzoyikhulumela yena umlando wakhe ngendlela yakhe yebo leyo so usizini 2 usizini 1 bumnandi kakhulu wabeke izinga elithize season 2 kodwa hayi uyabheja hayi ngiyabheja hayi wena Wesilo ngawo okunye ke futhi ke njengoba ngiseason 2 ufanele Zulu udlala iCharacter kaMgobhozi uMgobhozi simazi kakhulu ke eMgobhozi waseyintabeni okuyena umuntu abanesandla ekutheni isilo uShaka naye akwazi ukuthi ena abuse kwamanye amazwe waba nesandla esikhulu kakhulu liyaziwa iqhawe uMgobhozi waseyintabeni yena character engidlalayo khona lapha udlala umlando omkhulu udlala indima enkulu kangaka mfethu sibusiso saNkulunkulu nabasekhaya mfethu asikhuthaze intsha sibakhuthaza ababukeli umhlaba wonke nje ukuthi abawubuka useason 2 nibaphathele into emnandi kakhulu nganza kwethu ahlanganeni sonke njalo ngesonto kusukela kulolu suku namhlanje umhla ka15 June hlangane ngo8 pm lapha kuMzansi Magic ngo8 sibuke ishaka ilembe sibuke umlando wethu nathi ke sibone lento mekuthiwa kukhulunywa ngomlando wethu ngoba kuzobe kokuqala kubo wonke oShaka sibona uMgobhozi kuzobe kokuqala sibona uShaka ngoba phela sisubona umlando wakhe ekhula njengamanje som understand ngenye indlela kwayena uyayibona leyo nto mfethu so ngicela nje sibuke ukuze sikwazi umlando wethu kangcono and futhi akusho lokuthi uShaka uperfect uma phela umlando nathi siwazi ukuthi ngezinto ezayishiyiwe noma nezinto esasiyitshelwa so umlando nawo uShaka uzotshengisa elinye iside esingasilibona uShaka lo siwaziyo thina simazi uShaka esemdala esebuse sebulala abantu singazi ukuthi kusuka lokho kuthiwa isilwana nje lezi kanti yena wayenombono ukuthi ahlanganise izizwe zonke uyayibona leyo nto so kuningi esingakufunda kulona uhlelo uShaka ilembe so njalo ngesonto ngo8 ahlanganeni kanza kwethu Ndabezitha ngiyathobeka kakhulu uma ngikhuluma nasebukhosini ngiyathobeka kanya kwethu ngiyabonga kakhulu nona Wesilo kunjalo nje ingoma emva kwenye siyathokoza kakhulu danke siyabonga hena ngeke phela ngihambizwe ngifike eNanda ngingahambi nobhuti omdala the one and only ugadla bethithiza abafana bafokazana Zwide kalanga sikhona Mndungu uyaphila mntamba ngiyaphila sithi #Shaka ilembe season 2 Ushaka shaye kunodumo hlezi kamenzi ilembe leqamanya amalembe ngokhalipha uShaka ngiyisaputha uShaka engani uShaka wenkosi yasemashobeni inkomo ekhala emthonjana endizizwe ngezayisi kulila yazi wongidunjwe eselingene zomanga ngeze kwakhala bathi ute kulabafazi bakana umgabete kulabahlethe emlovini bethi uShaka kubusa kubankosi kanti lapha eza unethetha kakhona umlilo othathwa kamjokane umlilo othathwa ubanga ngishisa ikhova esedlebe kwazoshana esamabedlana kwakungashozo nekhova ubundaba kwasho icocoza amadoda inyathi ejama ngomkodo phezulu komzimvubu ngishama impondo ayisabu yehla nani bofako nani bogambusheni ngamthinti kodwa bani mthintile ube mthinti ubungana thinti umakhe sizothini ungasho kanje umonga ungamzulu wawuzoba yini Ndaba baba season 2 is out sijabule sijabule ngendlela esimangalisa ngoba usibona silapha nje siyagijima akukho nje amandla nje akhona sinamandla nje ngithi okwakithi hayi bafowethu season 2 bafethu out sifuna isizwe zonke Uzwide kunomlando omkhulu kwesizweni samaZulu omkhulu imamba kaZwide mazinyo zinyakha mthaphezulu kwehlobani yami ngingamatwana ezalongwana kwabalaka amangwana kasakazeka bathi nonkokhela abantu kumashobani lapho la ngaze ngafika khona bathe indleleni ngabufana naye phezulu bathi ufana nevundla bathe emthini ufana namuphuzu bathi ufana nomnyamathu mathuze intaba bathe inyukeni ufana nephu ufana nendluzu isikhova sikamkhontono langa nonkomo kayihlatshwa yothi ayihlabe pha masi njengomphelepele suka we maye awungiyeke ngibambelani Zwide siye nephakathi siyibukela umcimbi sibungaza into enhle yakithi kwaZulu kuphela nje mfowethu iyadla kodwa yakwethu kunjalo gadla bethethiza kunjalo ngapha bafowethu ngamaskandi siyanibingelela siyeza sisashila ku season 2 sela ku season 2 kwamaskandi siyeza lapha siyazi futhi anazi lutho futhi siyayikhomela anazi lutho siyazi anazi lutho siyisale phesheya manje sisaphesha kwezilwandle suka iyakhuluma kodwa danke siyabonga wena Wesilo siyathokoza kakhulu bhuti omdala nina Wesilo asithathe ithuba sesiyayigoqa ke lezozo sikhuluma ke namhlanje nensizwa ke icingwane today okuyona ke sibizile sikhuluma ngo season 2 Shaka ilembe mntaka baba
okuhle usukubonile nawe kuyenzeka phambi kwakho kusenzeke okunye ngaphakathi sithatha usibeke mfethu lo mbono othe wakufikela ukuthi sizobungaza nawe ukubungazwa kweningizimu Afrika sizobungaza nawe ukubungazwa kweningizimu Afrika ukubungazwa kwesizwe samaZulu. Ngibonga ithuba Khumalo ngoba usushilo umchuno ngibonile ukuthi cha lo mcimbi uyingqayizivele and ngawubona ukuthi uyi celebration ngokolumi lesintu uyisikhuthazo ezisizwe samaZulu ukuthi maqhamuka into efana nalezi ezithinta thina sizibungaze sihlangane ndawonye nomphakathi ube ingxenye into ngoba indlela yokuthola umlando nokusinika isabelo sokuthi siya kanjani phambili nokuthi sisukaphi. So ngithe ake ngithathe nje leli thuba ngibonge neminyango engisebenzisane nayo from Inkosazana Foundation of which sisebenzisana nabo kwi marketing ngisebenza as director ngiphinde ngibonge lapha na kwa Bomb Production ngokunika ithuba benginike nje inqala zinto okwenza kulo mcimbi wempumelelo ngoba ubona kufika nje uza kwethi bezothamela ngithe angilethe bona becast bona ingonyama zifike nomphakathi uzibonele ngamehlo ukuthi cha lo msebenzi owethu uzoqhakambisa thina uzovuselela thina uzokhanyisela thina endleleni esihambayo njengesizwe samaZulu. So ingakho ngithathe leli thuba ngathi cha ke ngwenze umphakathi ube ingxenye yawo ukuze nangelinye ilanga ukhulume ngawo ngoba kwi episode 1 ngithe abahlangana abantu befike bezothamela khona endaweni yasebuciko endaweni yaseNanda kuyona ndawo futhi enkulukazi ngokuphatha imlando nangamaciko esinawo. Ngibonile impela usuphazamisa. So nje sithe namhlanje ke asikwenze lo mcimbi wempumelelo abantu bekhuluma ngento abayitholayo esandleni bengakhuluma into abayibona ku TV ngoba umphakathi siyabonga. Wena Wesilo sibonga kakhulu nje ukuthi intsha abantu abasebancane abangangathi kuyasikhuthaza kakhulu lokho kunento eqhakambisa kakhulu ke lapha na ke eyulimi ukhuluma kulimi lapha kwilembu uyaza ngithi silunga sikho le nto isho ichaza ukuthi ke kuningi okuzofundwa ku season 2. Yeah kuningi kakhulu season 2 ujule kakhulu compare to season 1 bekungidlalela nje igameko kodwa ku season 2 sekuyiwa phakathi ke lapha sekuphatheke khona ngempela ukuthi kwasukaphi kwenzakalani silana nje kwenzakalani ingqombe zayithathiwe kwakwenze kanjani season 2 uphethe kakhulu ingqikithi yayo yonke umlando wesizwe samaZulu ngoba sibabizile abasengonyameni bakamhlongo bazosinabisela kahle kuyibona futhi abayingxenye enkulu yanomlando ngoba isizwe sikhandwe nje sikhandwa uNandi Foundation uNandi Inkosazana bekuuye waye ingxenye yokwakha isizwe eshumayeza yona ilembe umlilo ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. Wena Wesilo makukhona ofuna ukudlulisa mina ngicandi ngicoshele konke Mntaka baba. Ngicabanga nje ngakubonga okukhulu indawo yaseNanda nomphakathi ngokudlelo samukele ngayo ngibonge ikwenza ke podcast esingayo ngibonge ithimba engisebenzisane nalo indawo yaseciko ngibonge Inkosazana Foundation ngidlulisa ukubonga okukhulu futhi kwa Bomb Production especially to Desiree ukuhlanganisa wonke lo msebenzi tube impumelelo esilethele icast with ubonga Nzungu was part of panel na wonke ke nje umphakathi ngibonge naba uxhaso naba usizi lo mcimbi wempumelelo ngibonga kakhulu. Wena Wesilo siyathokoza cingwane lihle. Ngiyabonga khehla lami. Danke. Siyabonga kakhulu.